for a mama kwa attention TV so ene ensem bebre na ekọ so yenua be me be a friend Manasseh one na Brown akofa ensem bebre aba a enye ono mo nkwa ho asem eye ye papa Owusu Bempa ene ebinom so keka ho agrada nyina nsem epiepie mu enam so mama tonsa afre me papa eye prophets Eric Entry oda God's Revelation Church ano se ye ba be pense semu ne ye de ye atoto ye eno nti gibre na twen me ye twa ye ho akwa aba ne ye ba ye de nsem ni nyina ebe hyehye so me mama kwa ba biom se wo gibre etwen me ma ye twa ye ho koba na se ye nsem bre no mema me papa akwa aba na afede ho bia ye de asom papa me mo akwa aba meyoso bibia bokọ nyame ado papa ensem bebre ekoso ene ya asofo ene asofo nketwa empo ebinum kra mpo keka ensem de tete asofo nene yenua aba na Brown ene Manasseh ensem bebre na akofa aba ena ye papa Owusu Bempa nso nye ni paketwa sa ono so hu nsem abefọlifọli enam so wa ye nyame ni pay de megidi se wo na wo ye best person a betimi no adwedwe san komo nti wadwen e wo ho enesen yo miratie for the Ghana force na aminchia meyere ku university na aminchia Ghana magina na apuchire magina na maminti ti apre kura na mame ensem na koso adimi nsem na ano ten na abura penenti asieso na me de madapene ho frɛ no madapene ho amenti ase ne yebobo ba na abo akusie so ni kukudura onna ka kwa kusie okukuduru no da ka kwa itinyama Manasseh etoto ba me de mwanwa ne san ebro batwene binti ase so because you were my Ghana and Manasseh the word changer na menini nyina akọ on my channel so enche no kopie na tu ye papa kana de Japan mu nyina agi ni tu mu ma okota na tu show so kwa na the seat so ma okobie nsem bebre so mo no abeka se ye papa Owusu Bempa okọ no ho se okofa de na ase anwea no mo de ko ba bi na anya adwuma na ebruku omo ka se ombepa Owusu Bempa cha the word change aye Manasseh bi nua Manasseh me friend me nua because oni me Manasseh ni me kaso ni me ami kwachiri ni ameka se Manasseh oni me ka akra Manasseh watena mu da mama sin baabi nti se me kaso oni me ba jese wanya wadamfo so ada se na ye wo mewre Manasseh ba se be bo asofu bebredin de ko twanse eyi ye papa Owusu Bempa furi mu eni ni mu se papa ne ye kroji na Ghana nyina mu sampa e papa kodwo Owusu Bempa ne hu ne fi ye nyina ye kasa wo Ghana ha mere na kasa wo on my channel so ensam bo ba no ye nyina ni si ye aba papa Kennedy e Japan kompreko kura ba ka se demon breaker be kasa so Owusu Bempa ne hu ni fi Manasseh be kasa so se Owusu Bempa ne hu ni fi emeto e papa Kennedy Japan trim ama omo invite ye papa Owusu Bempa e de ko na tu show e kokwa nan the city show so na Ghana funtie mi na ma me ba be kasa mo bi se enye se bia be support ye papa Owusu Bempa ana se be support Manasseh ana be support na Brown na mo ba bi ade promatwe so pese me ne Ghana fo che na futo bu a me de ma menua no na Ghana fo tie mi sebe aburu sebe nyaaro kasa be kese sebe enyansafo pe na beti ase se ne Manasseh kuro no be ka che so Owusu Bempa e papa Manasseh kuro na asan etwa Owusu Bempa na pa Manasseh kuro na no ka se Owusu Bempa sebe Owusu Bempa ne na ada Owusu Bempa de mma bebre obobo mudin ada sebe Owusu Bempa sebe menua sofo bra pani mani san
ekuru da e papa wo su bempa na oh abroso beside abroso it is so pass asam na Manasseh bi kan be ka kire ye no eye papa ana enye papa yem chase nda jimfiri ho mara eye no kure ana enye no kure yen chase nda jimfiri ho mara na mimi no mi famani huye menti bi na men ka bi na men hu bi no me one na brown atena me ka mu ama mesi wo mo ban ya na no mo ko papa wo su bempa fie wo ko papa no papa ne mo musika na me bi se wiase fo nyina se ye bi sa se eye sika na papa de ma Manasseh eno be presi no ana se o presi na wanya bibie fu papa no ho no wi abese papa na ne yakai ebe ye bi de ebe ye bi ani ti se Manasseh esoriti o su bempa ebe ye bi ani ti se Manasseh esoriti a Nana Brown ebe ye ni je bi se Nana Brown retire to Manasseh maybe I see them as a brother and sister because makoto Manasseh e wona na fiye Nana Brown fiye wadi die wie no horo ne nsa me kaya aduane mkoto so wo di ho ne ayo mutuo ono nkasa no was Nana according to Nana Brown was say Manasseh ne buy no kita ne papa picture ono Nana Brown ne papa picture enti na che enye se bia adamfo nua bi o papa ye se ye nua nkasa nkasa nua nkasa nkasa bi de minim se o ye nuafo a che se me Nana Brown ye me ba so that she me hu Manasseh susu se ni nua na Brown se be sima ko hu me nua enti na de na ekoso wo sa brother and sister le tem no me de be ka se entwa yi so bi o she Manasseh echi na Manasseh yesa onyai so bi o she na Brown echi na Brown so be yesa onyai sebe o wusu be mpa me de me hu se o mo nko wusu o mpa o kra no enye ba enye mienu minim se akoko wusu bempa ebra Manasseh betukwan ema sikase bi kura akoko so ema na kire me se eyo wusu bempa de epushi ni hotel de wusu bempa no papa wusu bempa na etuaka se me boade ya I stand to be corrected me tifri o mon kasa mon komodiem what you say enti dem pa na ba ema nipa na wo so oye papa efini ne ho ene de obeka papa for anche no sebe mo de ma akoma no o si sebe na Brown kumini mu no papa wo su be mpa na Brown wada no ne da na Brown wi no san kofa oba foforo be se komo wo su be mpa ene esan ko bai no ena o san ko wo su be mpa ho ko ye video na wo su be mpa epie ba o se komna ho te sen o se me ho ye na wa sign sidikash so yakase onene papa wo su be mpa o ka se ne mpana no na onko so sa issue no na papa no so ultimate record papa no komo wudi ho nyina who is Manasseh o ni papa Manasseh sire Ghana fo nyina se otum futuro e de Ghana fo ni enne wo su be mpa ye o twene wo su be mpa nye enne kuro de 7 e papa wo su be mpa na the same person e kuro da na ho the same person it me ma osika ma wache me de na be kan se me support obia ni am e kan kire me nua Manasseh se mesere no aye bi egu ni nua ne obre aye bi egu ni nua ne obre se ne on kai papa bi e wo su be mpa ye no so kai papa bi a why papa wo su be mpa na o nyina timi akase nyame nhira because so wo bi no bi so ka kyerɛ nyame nhira wa ano woden because me hu kura so ko wo su be mpa fie no enye ba akomie no eture bia na Brown tumi ka so yenko am so da bi me ni wo su be mpa ni kitabu bi bia
so frem se odi for me pese me hu e pese me hia wo osu be pa me program eno nkyere me se ta ma o ma nkyere me ye kasa osu be pa se me to wa me ka bi papa be ka e boni ameka but Manasseh ma ye be hu se ye papa osu be poko no ho so ko fa na hwe no osu be pa nyame nsa wo so Manasseh that day no o ye interview one putika e be o ma nkyere old place no ma osu ni so osu be pa nkyere fofi atoata endi afio ana endi mfi mienu ye ena Manasseh na san ba esan kawe nti se yenyi ne wanni yenyi ne obeka first one na akotena na two kan no se na e papa ana yenyi ni so ne na na bra wada yenyi ni se na na bra de ma ekoma no yenyi ni se papa usu be pa tutu obi so e repu no ka mu na wo Manasseh no akoso go problem no na wani yenyi ni eno na me pese me ka chemi ni Manasseh semestre no ba bi e true no o seize the fire because me dey me hu so ne na na bra mo ye nua no se me hu Manasseh e na na bra because that day na na bra ne Manasseh buy me wo man chene storm na me ti buti krem that's the first day me hu Manasseh that's the first day me hu komra Manasseh and o kat obisa na bra say program no na mo na okoye and me na wan prepare program as awopa o so program dey obebre and mo na start expose into one day no frame so for on him be kura hwehwe ma me no so ye all parako estate ono se queen ehwehwe and se be di nkoma ma me kura be hu queen a owo parako estate na na hima bi chia so ati enti me ne kobra ne na na bra ba ye ti se cordial friendship bi ebeto se na na bra farm as a spiritual father there kobra so ye menua so ati enti kasa ni nyamu ye wie na ade chinya me hia komara no na mpo me de pese me oso ote na enti na me sim kitaka me si no so there bi because that times no ofaka e hide no because na expose all ye na no oten but ye nim se ba be wie na si ema owusu be mpa na ko praise no wasa akwa aba enti se ni awo ka fo owusu be mpa wo yanyindi ana e busire ka papa why huhumu ni pe ni bisa se eden pa na ebetimi ama Manasseh se ye papa owusu be mpa onye nipa hunu huhumu hunam femu nyina wonye nipa keto asa enti den pa na ebetimi ama Manasseh yi nanim apeso obese na na se obebbo ni dimboni bisa na me ka se sika mani pakata no preso ana sika emani petwa kontopo sika korona emani pedi guase wa na me ka watiase matiase Manasseh tumi nyina ba bia anka se one na na bra ko usu be mpa ko jini sika da ya ba ko usu be mpa so tumi nyina bia anka so o ma na na bra sika na usu be mpa da Manasseh da na na bra so tumi ka so oni usu be mpa sika da watiase na ba bia ansam no ko na na bra wo na office ni person na be ti sa ye ya tun se yesu so pani we sabi ona wo gida ata na koda na kura wa wo no kura kona ko ye DNA test yeah ano din when you Manasseh mesel woni mi se mi obia me ye open to this because woni mi se me no woni nkomo kura no ya trust na ho edi nkomo asere me ka se election time ni nyina ate ho edi nkomo e mo wa chem se papa wo so be pa selection the MPP ni be wini na aye bibi ya wie na na de fofi atoata e de esi komara masro so be sisi fire na branch me de kasa o so be sisi fire na so jaba because konkonte no se me ho nya akono but nkuruma be gusu ana ho ya akono so be bo husu be pa so be je husu be pa tumua so be hu husu be pa ho asama ka so be hu sampa husu be pa obi ko try na wantimi a na ye wo komna Manasseh wona de ko tana na tu o ka asam no kra mfie mi ensa mai but ye den na wasan ba bonten na se na otu kwa buruchiri akuru remember say da me ne komna kasa the last day no na me waso down ha na me ne kasa iti aye won say akodi aburuchiri na na de ne efiri ho ba no ne ya wo ka ase wo nua no enti ne ma menti nya ma biase
Papa ebra nana kasa no wo kan bibi se eye ne se abrochi na wakakodi ni wawie enti ne mane nya na adwen se eno ano no na nana ka asem bia asem wo kan na chesa koye se wono so de yaw ebeye bibi yaw wo bobo edin bi so enti na eno no eye nyame kwan so na nana no obefa ana se duabo bi no obepese wo bobo ma hu se ono so abodua odi nsuo bi abodua but wo ni nyina mu no entwa yi what has here because komra yi sika twade na ma na abronda na abron so yi ni sika ni kunu no so didi na abron kunu atam na abron kunu so sebe wa hadan ama se unia ba na abron wa ware no ne na wo ba ama wa beda dua na sese dua kura wa je mframa 2 hours kura na otana wa na because se me ni kombe di kombo so sofo ye nhia wo na abron na eyenua prekope. What I say? But send the coachaba, maybe a bob bebem, young Modia, come around, was a son. The word change was a son into open my company, Albeka a bruka, and wasam. Now send none to me copa. Let's have a bob. Ni penny one. Wait, I may press a mitch papa on Abuka de Japon, and a cocoa nine the situ. So be the summer bound, so by yes, Pozia, or Mushimi. Media na me pese me kache komran se o seize fire me kase me pena na bra asem ana me pe ne yire ni kun champion se champion Santiago asem because they are family, they are lovely people, they are kind people. Komran na kasa ye kind, komran so ye lovely, but they should put fire to this because baby e ka kono ani mu ase enye ntama na wo fra wi a watima yegu ho. Papa, homisuma me enumgu ase enye ntama na ofre wi a wetimi eyegu ha. Ebusuafo, ensema ye kan emu odupa eyiye enya asam keto a wei etimi de enumgu ase ba ebetimi kura faso ama ye papa usu bempa wa brass wa bafom kura. Na ansa na no nya abotre na twa me wi se twa me ho abasisi a. Ensem foforo wo ho a papa ebeka ho asem ye basisi a. Baby, ese wo twen me ma ye twa ye ho kobaye na papa sisia me bisa wa ye nyame ni pei aya mpempie no abofre bitime ba wona sana se nipa bitime ba mona ase a wo pese mo nwosra na ebi ebeka wo no ti se ne ye bra Manasseh de yaye utimi hu se wanante ye papa uzu bempa na ase pa eyiye eden ene betimi ama se obi anko wo no hwehwe adom efiri wo ho no ebedu baabi se emre bi a wo se anko otimi di fi wo na ase no wonya wo nhira ansa wate ne ho no entimi Manasseh na ebetim de ntawantawa ngetekete aba sa yo medase ma menda me na akua Manasseh ne ma me ne bi ja sunsu bakonwa da fia me na meteso we na kire se my generation is sweet, my generation is training, my generation is pure clean. My point of correction ma me correct o usu bempa enye na kwala ne Manasseh ebro be expose obi su so for papa usu bempa so dan wanwea no enimu na baba bi ye friend CD cash sababa na kura bi kura me ne benya tata bi obedi mi sika bi ena me forget ye ena ma odi fi o ma chan ye no la no ne ko usu bempa ono di na bra ko ye so that say enumu ena Manasseh so bae no almost the next call usu bempa ho man ko pa choko su se ombo the pass of us usu bempa na ase anwea no ko no we ntimi komfort so mo fa anwea ne megu ho I want to start here and start here now one se me nuaba ye kase obi tino bi na ase agi adomo a enne bi nua sofo obi anya hweyi so anya hweyi a ne ACC a Manasseh bubo sem so o de recording watima cost of penny fee o ko record no na so penny so tumi mo sika ji ko to aduane ehu se me pa chop wani pa di receipt o wani pa di receipt se komra Manasseh kire Ghana fo nyina se yengi papa wo so bempandi ana yehu ni se na me dia me sem asofo me nua no moment tranka so wo so bempa ma banti wani age asem ye wa hyase bia asem no wawie
na mo asofo nketewa na mo asofo mpanifo na asem monye very careful asase so enome ene isira ene yeti se ka se me de na mi hu no mani anye ho because me hu se kono na Manasseh kura akọ osu bempa fie no enye baako enye mienu nti komra pa kire me se okobi okorokodo osu bempa okobia okope osu bempa ho information ene komra ho so wa yaade me American say on seize the fire me em se papa osu bempa be kasa ne kwala na be kasa mesre se kwala no so intwaso osu bempa kwala omu ntwaso they should seize the fire na papa ne dinda sebe tafracha me nkase papa osu bempa ko badwaman oba be ma na duane ne oba so na duane ne be ma okay kan professor at 19 verse 30 na wose ababa owo ne kwan eyo botan so akodo ne kwan esu so na hwade se papa osu bempa epe na anabrawa onim se na anabrawa kun se papa osu bempa pa oba afofra septa frache ne be manwuye bible no se ababa abrantie kwan da ababa ho enti se papa osu bempa sebe wo ye sofo a enye se wo onye dua onye cotton wood enti se aya pasa opo ba no na tena na akokora oluma ehu se ampa oyo okia da mo apia obo ni din no me I think me share da mo apia once the lady is very kind messes asem no enkoda na asudwe de emra ye kekan obi ani achi nipa bebo shebi ko Ghana de nipa seye eriye asofo nyina no moma ye ni na ho ne asi papa usu be pa ho nei papa messe sese ma o security nya very tight man nyini pa bia ni biem you very careful me de ne meka che papa usu be pa no afabi odi mi pani afabi papa why a mistake papa why a mistake papa ni mistake a why any dey mistake why any say obi a why so pani sa no the security e soft what you say Manasseh to me the camera e inside the phone etimi video ho obra na bra etie kumam timi video ye e de atwen na ba timi wo kita sa video ni sa e be sine na nde akoye so di pia bonten aba papa ne ho agufi wonyi ni se waye nipa dodo eja no eni se ne be one na brown entam etie ena se jade enim go asentama eni stop ne yakoto efra ni wia ye go what you say enim go asentama eni stop nti na me ka se papa wusu be pa be sew o ma na wo nyina mo security enya tight because nipa ne ba inside mu me ko soja barasa before we room ye je phone so nyina obi e papa wusu be pa obi am nyine phone so nyina am hwe the security is very tight ne buttons na cameras no be buttons they should set and see that nipa na tade o se na 10 because I see say papa wusu be pa abe so low come on Manasseh asem na me gina school abe so low so cheap to be etimi nya nanimu sir utimi wura ne ho etimi video etimi ka se obi so asen so abobra sen na mo firi nyame the same come on Manasseh concern the two enti kokwa na the show yesremo nyama bi wo ha mo hwe na mo se ensam na e ba bontere no because na Abraham so be ka se Manasseh so enya pisem ni ho otwetwe ono abo ne tirim ka se ena me kokase na me de adidi sese in futuro na egu Ghana for the be de hu ne kure no iti ne ekoso anu onyai omu put to stop to it ne fin ne kono papa wusu ba papa sew wara na wo nche nyina no sadi we budi bidi ebidi bishop bidi kojo da ne obi ni minua ama be kasa wo ho be fire wo ho ene wo sa aba wusu ba pasu o kina hwan bi o kina hwan komra misrawo unimi said you be abe basa this is the first time komra ma be kan wasem say seize the fire metna so enhwe say obeka wa yakwachiri na ebufo bi aba bi ono na aba nyina mutwa so na sem koda na corrections bi obi ayenye ni later we official
eni kwa se de ba bonte onyame aso dwen ka nipa bia ebusiafo ye papa prophet Eric Entry ena mene no twetwe enkomo ye papa eda asafo ye friend God's Revelation Church ano na ansa na no papa waye papa wo ye amansan eja enti no wakasa wo de adwen ama ye Manasseh waka na Brown so de sese wo ye papa osu bempa so de waka sese asem bempa na wo de magana fo nyina efa ensem bi sei ehu na me kare se menu no masofo bi ani now na ye nya hwe yi because we be ka se sofo na egbo adwaman so me nkoto so papa osu bempa egbo adwaman Manasseh no so wakum etimi nkofo aso se ne papa osu abampa ye na eye no kore me hu ye etimi nkofo aso aboko to sabo ni hwe bi so a kasa soro wo yeso nka soro wo no so o soro yi faro ko wa so de ba ewo e ade ede nso mo ye wo no muti mo de empena o tibi di obabo obo wi no se kwa o ye fa so ye no obre ntiro bo enti se ne komra Manasseh mesrew o usu be panye kora no ayo pope mo ka se papa nya mi shira mesrew wa ko video samade apade ko recordings ni ade no komra men to aso bi enye se bia be pa to men to aso bi na Brown so men to aso bi e o pa usu be pa mesrew kuma to yem ne twa so obagu ne wu na so ayi ntwa e pepa na mo mesrew so ma security emunya tene memma toto be papa usu be pa so won so oye free that's what I see because Cindy Kofi Manasseh aba he has received them very well nti ye no asofo rin say no we e be sene signal e dey am say we be strict enya ma bia dey say so because members now yes Christo Judas Iscariot no any member ono so dey yidi mai e dey for who super papa so Judas Iscariot for the Manasseh Judas and the Caros and no be you aba because yes no be any ho be nyina ba say Judas Iscariot nemo mesrew nipa na obede on be konkwaji nipa na ababuo mo o ma na be so retia onyame hye obi bia uti no kore papa ye da say o for ye papa prophet Eric Entry ene yenen atwetwe nkomo no waka bebre amaye nso ye ni adaye ho so se wo ye online ba e wo se wuhu se Kristo Yesu Kristo oba ye nkono enye nipa nyina ene eboje ne so enti ma na nya wo de se ebi ade ekoso e wo ye papa usu bempa abrabo mu no eye adepa na emom ebe ya anha wo so pra fampa ebo fata na chi se ne ebe ya de ekoso nyina ebe dwoboko na online no so emu adwo ebi se wodi kan ka se mi se ye nka se sorry no so nemum sorry yen so ebetimi aba wo so de ebeba ene na obi di aba wo kena wunim nia ebe dune so eno nti ebusiafo aha ene yede mu ebesi yede mu ase se munya abre na mo hwe yen ye besan so aba mo nanso be mu nua ba ma me da ko aha ena me di mu besi